kanta zasmeti, v njo pa spadaš ti. Delaš blambažo, dober si samo za reciklažo. Ok, s kitaro mogu še vaditi, ne? Ful je fajn, le kako imamo mazane roke. Glas mladih mora odmevati kot burja. Burja, ki vse raznese, ki spremeni samo polje. Mladi, če hočejo kaj narediti, rabijo čim več takih projektov, ki bodo mobilizirali. Projektu Mladi Zeko sem se pridružila, ker me je povabil Celjski mladinski center in ker me zanima umetnost in okoljevarstvo. Projekt je pa super, družimo se, upoznali smo ljude iz drugih zemalja i radimo nešto novo što nismo do sad imali prilike da radimo i vidimo. Najveći mi doživljaj upoznava druge ljude, druge mlade iz drugih zemalja, konektat se, upoznat. To su još neka prijateljstva koje do danas održavam. Mladi, oziroma tako se vsaj govori, da so mladi danes celo bolj okoljsko, okoljevarstveno zavedni od svojih starejših. Mislim, da je prva točka, da se zavejo, da nič ne morajo narediti. Lahko protestirajo in tako naprej, ampak sistem teče dalje. Živimo v dobi, neko je resnica skrita, ampak ko se resnico povsod razglaša, kjerkoli mediji odprete, govorijo, ekološka katastrofa, vojna, Palestinci umirajo v Gazi, zgodi se nič. To pa ne pomeni, da nič ne naredimo. Da se, je pa malo bolj filozofska poanta, da se spremeniti samo situacijo, v kateri se nič ne da narediti. Fosilna goriva je treba ustaviti, druge opcije ni. Vse ostalo, sajenje drevesc, plesanje v gozdu, objemanje dreves, oblačenje v drevesa, tako naprej, to je, nesmiselno. To, jaz kot ateist lahko rečem, molitev bolj pomaga. Sproščujoče je, ustvarjalno, malo me roke bolijo zaradi grafik. Ne reči, da si mislim, da je malo lažje delati, pa ni, ampak je ful dober. Prvo je zapravo, mislim, kod mladih važno istaći njihov aktivizam. To je na prvom mjestu zapravo kada bilo koje aktivnosti radimo, jer dosta često se i oni sami propitivaju zapravo kroz njihove aktivnosti, da li su potrebne, nisu, kako će to doći do kakve percepcije u javnosti, pogotovo u malim sredinama. Govorim sad s aspekta jedne ruralne sredine. Dakle, da li će doći do osuđivanja od strane njihovih prijatelja ili kolega koji možda nisu aktivni pa na to gledaju kao nešto što je bezvrijedno ili nebitno. Dakle, važno je potaći mlade da vide da njihov doprinos, njihov aktivizam može pokrenuti određene promjene. Ni druge kot to, da se ljudje združujemo, ustvarjamo skupaj, delimo mnenja, govorimo se, pogovarjamo in tukaj so tudi ta trajnostni razvoj predstavljen na ta način, na prijazen, na zelo sproščen, prijateljski, vendar vesten način. Još su radionice vrlo zanimljive i kreativne i potiču kreativno mišljenje, da se malo upustimo i u neka druga područja. Zavod Burja, srečno 2024. Želim vam, da bi bilo manj naporno, kot je bilo mojo 23, oziroma, če rečem drugače, želim vam čim manj štempljanja in čim več ločevanja. Zato pa je flauta vam ne zna.